Ko kore ke hu whanga mo I he talamalo e whanua ka mai ngahi talawhatapu ko tope. O ku whaafatapu atu pa mi hene. Talangata I te au whai ki tua mama o ka tae whainga maari ko ni. Ke o atu ai mo polokalama ko ia to funga whanua alo au. Ai o ko heni pia mo palofesta to ke tā sio laftani. Ke whahoko te tau polokalama ko ni neongo ki I maololoa ai I kai ke ma te hoko te polokalama ma tu unga I he taimina ku wholawai. Ka ki wawau ka I he houani ku whawhewhia ke te au. Ai lawa ke mao e whainga maari e koe ni ke ma whoki mai ai. Pe mo e palofesta ke hoko te tau polokalama ko ia ku iloa. Ko e te funga whanua alo au. Ku atua e tatai le rei mo e tatai loto mawhana ka te ki mo tol ko tope. O ku mo kau mo ki maua I he houani. Ke tau kau whataha I he no whahoko ko ia. O e polokalama ko ia te funga whanua alo au. Taim te tau pe ku mo e whatawange pe ka te ki mo tol. O ku lava pe o ongo le rei atu pe polokalamani ke te ki mo tolu. I he ata pe mo le o. Pe mo le rei pe interneti ke lava ki tau whiha aki ai. I he polokalamani. Taim o ko loto whoke uhanga o tatai le rei. Ai palofesa ki ken pela Australia. Malo e tau mau e ai hoadani palofesa pe. Malo e ngau e pe me ken pelana mo whiha ke palofesa. Whiha ke ai ngau e pe mo family me hena. Ai palofesa ngonga tu pe. Pe. Ko tu mahalo ku te ke ongo ku mai lo toni pepa mo e palofesa ka ko ilo ko interneti o ku ki play up me ta fa aki ko unga ko ke lava ke ne ongo I mai ai whakare atu ka mo ka tak pe ka ki whenga ke lava ke ma whihoko tak ke unga ka lava ke whahoko e tau polokala mai e ahoni palofesa ko ne ongo atu pe ko ta fa aki pe ke ki whailonga mai ke mahino kuongo atu ke te koe ke ngā kalawa ke hoko atu ai proklama. I he taim tatau poke o ku iai pe ngahi proklama o ku amanaki ke whakalere atu I he ahoni. Ai a koe anga maheni pe ni ke taim proklama pe ni ai te funga whanua alo au. Palofesa a kuongo atu? Koe taim proklama pukeni ai te funga whanua alo au. Mahalo ko tui ke hoa tai whiawhi ahoni maua whainga maari ke hoko atuai e proklama ko ia pia mo e tuate lavu I he kaweinga ko ia kune whaangawe aki ki tau liriu ki hawawa o kutoe manu I ange pia ko ai whiawhi lewa I he taimi ono e whiawhi taimi anu silani pe koe fitu hoko atuai e proklama ko ia whatwhanua fo ou pea mo e ki minista ona po Paula Piveni Piukala. Palofesa ku ongo atu ke te koe pe kai. Ko ilo mahala ko ke tuunga ko ni ki ai o ku ulawa o whanongo I he ene ulawa whanongo ki ta whaaki ko palofesa ka ko tui o kai ke lava o koneki mai ke ta whaaki kono hinga ia o ku kai ke lava ke mawhi hakotaki I he houani. Kai ki tae mo ki whaiwhasi hai kau ki I whenga ke uafe ki ai o wakai piko hae mea o ku kai ke lawa I ke mawhi hakotaki.
Ito yung wala ba akong ito? O kung lava ke onga siwa kung lava ke onga tu ke koe Professor mada mai honi
O kuongo atu? Ia, koe ni o kuongo mai mai. Okay, okay. Cyclone ku lava ke whihokotaki ta talanoa ke lava whahoko ke ta proklama. Hange koe na ku whahoko ane nei no taitari ta proklama ka ku mo whewheha ke palofis. Ku whewheha ke ngā ue pia me Ken Pelana. O kou whawhetai pe e uho e wau I he mao e whainga maari e koe ni. Pe o kou whamalu atu I he talamalu e whanua lo tu koe ako. Ka e ata ke hoko atu e ka porokalama. Pe o kou lelei pe lusan mo e whamiri. Pe o kou lava pe ngāhi whatongia. Pe lava pe ngāhi whatongia e lo au. Pe o kou lawa I pe ulau maari rei pe taine princess ko la tu fute katuka aho I he ne mai moa ako. Le rei pe ai kau whanua hendi pe a moe whare mata pure pe heki kau taki lotu pe a mohono ka ai ngā hen pe a mau le rei pe o mau whanua ni ue wau ka whafoke at malo. Malo pito, profesa koe tui mahalo te taki kamata ke ahon koe ngau ki wholoa ta proklama. Ki taki kamata ke peha ki in general ki o mai ha wakai pe me te koe ngā ki he tuunga koe ia o ku iai ai hono whare re koe tau pure anga koe tui koe mea mahu inga foki na ta whaatala noa pehe ka mata mai I he taimina ka mata mai e pure anga koe ni hono tataki e paremia hono po ai sakeke tau whanonga mai me I February ma as e peleri me sune siulai ko a kosi ni o se ne mahina e ono eni ko ne tu u foki profesa ko toi pe ai ko septema o tapa novema o fai ai e fai ai ko campaign e ka u fafofonga ange ke te au ko he tu he dai ni mi information o ko mau e toki tapu ni pele sisita e ke line o wike ulak malo o katopa pe ko wike ua pe toki fai leva fili I novema ko ne tu leva ko ia ko o loto ke ta kamata me pure anga ko tu mau inga apito ke mahino me tata te fito me te mo tolo hango koe oku anga homo wakai whakaako ki ai ki he whakalere pure anga he mahu inga ke tau tala noa ke sino pure anga he ko kinau tolu o kunau tataki ai whanua ai pure anga tonga pe moe kakai ke he lere mai kone mahina e ono koe ni ka kou whie eke atu ke te koe whakaluku fua pe I ho wakai ke tau lere mai kone mahina e ono koe ni o ku whe tu unga o ku tau iai I hono tataki tau tolu he ekpare mia pe mai kapineti ko ia. O aho ni I ho wakai e profesa. Profesa koe ke ongo mai? Ia koutou koe kongo atu? Koia. Koe ongo mai. Koe ngahi hange pe kou whaalawe ki mo a e uho I wau. Koe tau pene taha. Pe o ku asmai ka te au nai o mea whokia nau pe au ia e kai ke lava whai. A ka kulahi au pito ai ngā ua ia ko os whakatoka I tua. O I kai I he lao pe koe ai ngai lao whaanganga ko whaahu pe ia o koe ku mau o koe lao whaanganga e taha pe ua ko tari pe au ku kei aluato ngai lao whaanganga. Kai koe ki he infrastructure ki he anga e whaunga whanua mo ngahi langa o ku kalu pe koe ka mata mai mo no koe talu koe ka mata mai koe ngahi ngā ue I tu o ne whakalawalawa mai me pure anga koe na ku tau si tu a me ai pia. Tawa umai ni ke ngā ue nau whai ka mata whakatoka atu ai whaunga o ngā ue. Ange koe langa whare are ai I funga matatoa koe.
whakatoka atu e ngā au e ki hala whakawakawa koe. Pia mo ngāhi reform, ngāhi liliu, kapi mono nau taratu fo ke he takamata, ko pure anga ni e whatonga e kunau nofo ke tau i ai ngai mea nau tukua ki ko e whaihala. Pea o liliu e umea nau kapi ai ko nau ui pe he kamata e tapolo kalama ko reformers. Pea na akulawe pe foki he takamata mai e kamata pure anga ko ni he kai ke whaingofua. He iai o no ngāhi pōre, iai o no ngāhi whawhia atungia i mei loto. Me ngāhi pot ngāo e pure anga, koe kau ngāhi whapure anga. Koe ngāhi tawhaake unau tuu mei tua, koe whanua pia moe tawhaake u whawhe paki. Ka oku koe anga koe ku wakai oku malawa ke whanonga mai pe ai pure anga koe ni oku nau lawai ai kongalahi o e nau u whakaamu. Pea, kua e ume aia o kuto e hānene fumai ko i ngā kono ngāhi hala whanonga. Pea mo e whekuki pe ai mea koe mawhai pure, koe ku whakai koe ki ai he kai ke tuku, ai whiangangai a pure anga kotoa ia mono ngāhi pore. Pea ko whaangai ai pure anga koe ni kou pehepe o kunau wau ki hela ia lahi, o kunau whaingata ia lahi, i ka i wā nou koe no kunau whainga ke whaia e umea. Na e bifo e kulawe ki moa e ua wawau, e kusio ke nau hanga o whakatapau i hanga hi mea te fito. Ka e na keike ke lere pehema e nau whaunga ngā ue. He na nau whainga ke nau hanga o kapi mo whakanofo o reform o whainga hi liliu, na nau whenga ke nau hanga o mai e ngai mea na nau tui o whaihala, na nau whenga ke whakalawa e ngai ngā aue, na nau hanga o whai e ngai pōre, ke nau whai e ngai mea e malawa ke tū whatu tā maki pe kau kovi ke nau whakalere whua. Pe malawa ke uesia ai pe mo e teu whiriwharearea. Pea ko lawe i rewa e au ia ko sia e ngai mea ia o ko hange ko e ko whatātānai. Ko whatongai mai ki mui mai mahal ka mai nai ne taha. Ai ngai pōre na nau whiahai lahi me kau whai ongo. Pena aku sio koe ki ai o kui kai koa pehe koe whihala aki. Mahalo pe koe ngā koe anga no tari ngai whi uimo o mai. Ai ngai whakakaukau. Ka ko hinga mai ai ngahi tui a whaka e ngā ue, whakapolitikare, pe whikau aki mo e tau kawe o e totonu, na e kehe ai, e kau whai o ngō mai mahina e taha pe ua, pe mo e pure anga koini. Pako sio rewa ki e ngahi mea, ka koe anga koe e ku wakai pe a kua whakalu fua, o ko nau lava e nau whai ai whatongia la. Pea koe lahi kaha ngahi mea kona nau tau kawe i he kamata i anga e kuwakai o kunau kei wheinga pe ke pātolo aki mo tanu maki mo teke ke au ki he whaosinga koe o amanaki ki he whiri. Pea koe ko nau lawe ke ai he kamata ai pure anga koe ni he tau kamata mai tau ni. Kau ene pure anga lelei ke te au i e kusio ki e nau wheinga ke tau e whaihala. Pena i kai ke nau tala noa pe ki ai kana nau toi wheinga he nau whaunga ngā ue. Pea kui kai ke hao mo tau ataina e ngā ue pure anga koe ni e kui ngai mea iau tuaki. Tuaki me kau whaiongongo, tuaki me kau tawhaake ai paremia maroroa o ka meriku. Tuaki me hoi ke whaufonga ka no pere, tuaki me haka kai tua, ka koe no molo pe whokia ai whakalere pure angai. Ko pau pe ke nau whianga ngai na tol mo e umea koea. Pea koe liliu ko toa pe, ko hono ola o naia koe whepaki. Koe liliu koe kapi ko toa pe, e whai e whepaki, pea whai e kapi, pea lolotonga e whai e kapi, e whai e whepaki.
Pe koe o se kapi pe koe liriu e whai e whepaki ai ngai whakaukau me ngai tui. Ka koe o ko wakai ki ai ki lere mai kona ngā ue pore anga koe ni. I e ku wakai whakalu ku fua ki ai. Koe pe ngai mea ia ke whakalelei i hanau toi whoki mai mo mono mo kapi kia ki nau tolu. Ka koe ku lawe a kuia ki e nau whai whatongia koe ku oswhai o ku lelei au pito. Lahe ngā hiola lelei tau sio no ngā hifua o ku tau sio ki ai. Te whatata wha o sea ki koe ngā ue koe ke whai tō kona tapu me ngā ue koe ke ngā hipoa te. Koe kawia ngā ue o kou whato ngai o ku asimai a hono ola. Pea mo ngā hikonga kehepe, koe whai whatongia e pare mea, e ne hanga whanofo de rei anga no ngā oea ke pa anga mo anga e huunga o patseti, pea mo no vahe mai, ai tawhaake o pa anga, o kou whatoa ngai koe tokon pare mea, o nau ta kawhenga, pa kou o kou whatoa ngai he mea koe ni. Na ai tangata na e lea he whata whafonua koe ki plan whalakalaka, na ane pehe, kau whaka ose a kia kai whafong, na ane pehe, koe pure anga koe ni, o kuna wom nau tolo whai kau ngā ue a kau CEO. O ton ke tuko ngā ue a kau CEO ka nau tolo, ka nau nofo, i nau te pire whaka minister, whaka eik minister. Ia koe toko tāna, ne ohake tu o ua, ko ilo i pēta o tāha koe ni, na ne ohake, aia pau nofo reo whakau ke ai pau sio rewa ki kau eik minister koe ni, he koe anga mahe ni ia o ku mea pe minister i e te pire. Ne mea pe ki whare area, pe ne mea ki muri ke ngai whakatā, pe ne kala tu uni, pe whakahoko e ne kau CEO. Ka koe pure anga ko ni talu e nau hoko hake, o ku nau mahalo pe ko inga ko no e taimi. Pe mahalo pe nau sio nau tolu ia o ku ikai ke ngā ue mea ia koe mea pe a minister he te pire. Na nau rewa pura ngai koe ni o ngā ue kata maue pe nau kau CEO. Pe a koe ku sio koe pau pe herewa. Talu e whai whatahalai koe palantau. Pau pe kau sio ange he makatuunga ia me he ola o he nau hukitua mea nau te pire. Pau tau whatoa ngai pe, ka pau hala e kumau akua. Koe hala ia e pio, ka koe angai whatoa ngai o kumalawa pe aku toi wawe angai a hono kapi mono mo whakalerei e ngai mea e whonua. Koe angai e kuwakai whaloku whapa hange pe ko kuwakai anai, koe pe ngai mea he puranga koe ni o ko whaamu ke toi kapi pe mono e toi ngā tau ni taka pau i he nau whoki mai, ko tokanga ke nau whoki mai, o whapeke ange koe whaamu ki moa ke nau toi lava, o hoko atu ke whakaosi ai fwoi whawa e ngā ue, mai fwoi tukutuku lau mea, pe mai fwoi mape o hapure anga, ko nau tā i mai ki mui ki ai, blueprint, mape. Koe. Oke tu hoi wa maa. Ko tui whamalo pito, professor, ko ngā koe lava ke o mai anga hau wakai, ki he tuunga koe ia ngā ue mai koe ia ai pure anga, e toki lere tu whoki koe tāpuni pe ai session koe na e whare area, te nau atarewa koe kamata ia ai lea ia e mea koe campaign, ki te ki nau tolu, kono whaatae ki nau tolu ke whahoko koe e nau ngahi campaigni. Koe, o koe ai lao o ku whahu ki whare area, ke talu foki ai patofolofola ai tui, mone hanga o whaka ai a whare area, ke nau lau e nau koni studone, he mahu inga, ke nau lau e nau koni studone. Pako tui au he ku wakai ki ai, oku simple ai whakaukau, i he te whakaukau atu koe ki ai ke ki lolotoange, o kuai pe uhinga o kuto folofola e tu I ke mea ke nau tokanga ke koni studone. Pau pe kuai pe ngai mea o kuai ke
ke na lava o muy pau ke mea koe o whai he koni stuto. Ne ka koe tahanga hi lao na e whahu mai, ko lao koni na e whahu i he tau ko o sipe atari, ka na e te whahu mai purenga koni hono o whaihano whalelei. O tala noa ia ka no whakakau koe ai tauanga whakafonua me tau whatunga motua, o mai o whakakau he taimi ko whaihano whakamau i hataha. Aia kono ki whalelei ia ni ke ta whaaki ko ia. Ko ngā ke taimi ko whaiha hopo, pea kulava ke tau whakakau ai o mea koe ke ua more, maho inga koe e tau customs e urunganga whakafonua mo tau anga nofo mo tau whatonga motua mo ngai mea pehe, ke kau moia hano whakakau kau i koe e he whakamau ai tau tea, pe e kau moia i hono peinga koe e kau loea ke whakasi a ke tau tea, kono o hake ai maho inga i ngahi mea koe ni, i he tawhaaki whakako i ho wakai mea ai, o mahu inga ia whoke ngahi whatotolo o ku whai he tawhaaki whakako, o ku kau ngahi mea pehe ni he mahu inga whoki. Mahu inga apita koni stutone, au te mahu inga mai tau custom, ke puke tau custom, ngahi mea tau whakatonga motua. Ka koho wakai kia te koe ki he tawhaaki koe ni, o ku whewheho wakai ki ai i he no whakahoa, ki he tau koni stutone, mo no whenga i koe ia ke whakamahu inga i, whapipike tu kia e tau wanga whafonua i hono whai kono whamau i hataha i hata whaaki koe ia. Koe konistu tone foki na e whao makatu unga he ngā lao koe e Bills of Rights koe a Britania. Pea koe tufunga maalia konistu tone pea na iai e ngā kupu ai na e hange bena u whakanoa ke o kui ai a ene whaitaki ki konistu tone koe Amerika koe a Republika Amerika mo France koe ngo whanua e nei. O stu ai demokrati whakakoni mai mana konistu tone. Ka koe me aani e uhe wa. Ka pau te tau nofo o sio lelei ai konistu tone o tau alu i he ngai kupu, tau alu ke lao, pe tau alu ai he waha ai ngai laine, he kuiai ngai me ai ai ko tupo uroa ki pe ia na ne hanga o iloi. Na langi mamao, pe na ne afio ki ai. Pe ka pau te tau siofu alere konistu tone, o si iai ai whaunga o e tau ai whaunga ai structure koe o tau society motua o kui ai ono ngahi nau e konistu tone. Ai a koe hunga e kuta anoa ki ai. Neongo koe whai take ki Piritania, France mo Amerika. Kana anehanga o whakahu ai a ene uongo moanga ene u whakaukau he koe tonga ia, koe tui fo o, koe tui fo konistu tone ia. He keike ne whao katoa e fu mea o keike a mea whakatonga ai. Koe tauhanga koe tata, i hao hei whiwa. Koe tauhanga koe o mai konistu tone ke tau nofo mo ia whakarau loto, vavalo ki ai pa te tau whai atu pepa tau ilo, o si ai ai ngahi matapa ai, ki whakahu ki ai ngahi meanga. O ngahi anga whakafonua, he koe whaunga e fonua ia ko o si ai hono nau. Kena keike whakahu ki ai anga whakafonua. Na keike whakahu ki ai te makatunga whakonistu tone i Kristiane. Na keike whakahu e anga whakafonua ke konistu tone, kana e os whakatoka e tau whahawai a hono whaunga ke lawa hu ki ai. Pe koe whaunga ko ia, koe tui, moe whare aro, moe hou eiki. Pea moe kakai. Koe foi whaunga koe o konistu tone i hono whakanofo. Koe whaunga whakapiritania, koe ko kānoa ke ngai kupu. Foi whaunga. Whaunga whakapiritania moe whaunga whakatonga. E koe
uhinga e kutala noa pe. He koe ngaka mai po le anga whakatu o Britania o whakahu ke tau konstituto ne e lava pe ia hao kia. Pakapai o atu e tau i whaunga whakatonga me ono aho i tu a o whakahu ke konstituto ne e o si lava pe o hu kia. Kanai kei ke whakahu hanga tonu pe he e tau whahau na ne hanga pe o whau ake a i whaunga whakapilitania, whaunga, he structure. Pane o mai rewa mo e tau whaunga o whakahuhu na ngai konga kei. Kai tuku pe anga whawhonua i toa. E whakamau pe lao, e whakamau pe konstituto ne, ka akui kai koe anga whawhonua. Kai hange ko kulawe nai, o kui ai pe ai matapā teke ai. Pe koe ka tupa ke whakahua ke ai anga whawhonua. Pa koe anga koe tau ere mai koe whakatahato koni, na ne whai ea i whatongia ko ia, ki ano whakamau i hakere kere, na e malawa ke na wao whangatuku, aki ai ngahi uhinga tuku whakaholo, pe mo ngahi uhinga hohoko tuku whakaholo. Tuku whakaholo mo hohoko, koe tamatu i koko tau whahautu pouwha, ane whawhai e ngahi a whangatuku pe. Kana i tikai ke awe ai fwoi a whangatuku pe he aki ai tuku whakaholo, anga whawhonua mo hohoko tuku whakaholo ia ki tua. A e nai o kou lawei o ku whahu e fwoi lao koe nā ke lava ngāwe aki i wharearea pe koe hae e whainga mea koe na ku aiki lava o whai aki. Koe mea koe ko e wha ose ake ka noa ke mea koe ia. Ko wherewa mea e hanga ki ai koe konistu do ne he koe anga whawhonua ai. E mui anga whawhonua ke he konistu do ne he ne hu mai koe na whakahua no ngai konga koe na pe e mui e konistu do ne ke he anga whawhonua. Koe kulawe e u toton ke makatuunga i e fwoi mea lalahe ua koe ni i anga pe hau ke whakaukau e kaimini. Makatuunga i he natula o i keisi koe ia. Tau pehe ka pau koha keisi tā mate. O toton ke ua mai e anga whawhonua ha criminal case. Keisi whaihia. Ko keisi whaihia, o toton ke ua mai ai anga whawhonua ia ke whamau ia ke whoi tā mate. Lawa peke ngau aka hano ngahi konga. Ka e o mai pe anga whawhonua ke whakatonu ki he fo i tāmate. Ko uhinga uloa kia. Hei kai whakatonu e fo i tāmate ki he anga whawhonua, he whihala hakia. He hao e anga whawhonua whamau e fo i tāmate e ne tonu hia mo ne halaia. He koi ha, o gaya lao ia ko stupe. Aia ko haure vai ke he poiniua. Ko poiniua ke ai maupe anga whawhonua ke whakatonu ke he lao mo koni stutone. He koe konistu tone koe namo lao o ku universo, o ku universiare. O ku lava ma uia hawhonua pei mamane o ku ai konistu tone mo lao. Sai, koe tawanga whawhonua, o ku ai ume ai o ku universo, pe ku universiare, pe ku ai ume ai o ku tonu peki tonga, o ku relative. Aia koe kuanga koe ku wakai, whamau e whaihia, o whakatontonu e anga whawhonua ke whaia. Whamau ai lao, ai hatoi keisi pe, civile pe koe criminal, o whakatonu tonu pe anga whawhonua ki he. Koe ne hau pe, heilo nā ne tokoni ki he. Naka paurewa te ne hau ea ke ne mau i e, o whe maurewa ke tukuia, ka tau whai e. He te tau tae mau rewa ka pau te tau ai mau pe ai konistuto ne mo lao ai mea kou i universiare o kulau he filosofo ko Immanuel Kant sia mane ai kone pe ka mea ku tau whau ki he lelei whakaluku fua e whonua mo mamani pa tau whau ai mea kou oku patonu pe ki he ke whakapatonu ki he universiare
He koe mea ia te tau māu ai, koe mea e lawa o kau ai ki he taha kotoa pe tonga mo I kai tonga. He? Aia pa kou whaampe, nei ai pe mua whahinga whakakaukau pe I hono whau o e tawanga whaafonua. O kui kai koe tawanga whaafonua, I tala noa ko ni stuto ne mo lao, ke whai take lao mo ko ni stuto ne ki ai, pe whakatonu tonu ki ai. Ikai, koe, ke whakatonu tonu ki he. He koe ne hu mai pe anaia, koe whaungaia, koe whaungaia lao mo ko ni stuto ne. Koe whaungaia whaporikare, koe whaungaia, o kai koe whaunga oe, whaunga anga whaafonua a tau toluka, koe whaunga anga whaafonua, whakaku ni stuto ne, moi whakalao, oku whakamamani lahai. Pea koe taimi au tau whakatonu tonu ai ki whaka universiare, pe si angai tau paraparema, pe si angai e tau kehe, he te tau olu, o tau alu pe I e tau mea whai ke tau hoko, o tau I e foi whakakaukau ka tau o e lao. Koe natula ia e lao, pa koe natula e konisi. O si mahino pe, ai whakotutu ui e whaunga, koe tui, koe whare al, koe hou eiki, koe kakai. Ka koe angaia o e whaunga, koe angaia o e whaunga, koe anga koe ukupu e konisi tuto ne mo lao, o ku nofo ia ke whakamau I tatau ai taha kotoa pe. Koe kupu ia, konisi tuto ne mo lao, koe uho ia. Koe whaunga ia, koe fuo ia o e whaunga, koe whaunga ia. O kai koe kupu ia. Koe ngai kupu ia la ome konisi tuto. Pea toki hu mai rewa ai anga whaafonua. Koe vera po, ko hafo I konga, te ko hafo I whakaukau, o ku tānaki mai ki ha sino o a mea. Pakau tu e mahalo, o ku natula pe he pe, ai lao whaaranga e koe na. E koe mea kone whangau ake ai he whaunga motua, he tau whahau tu profile. Kei kia ha mea ai e tohi. Kau whaka ose ake. Kei kia ha mea na e tohi, he pure angame koni stune mo lao, ke he tui ke ne ngau e aki ai hohoko tuku whaholombo, tuku whaholope, ko hanga whafonua I hano whamau e kere, au whangatuku ki he whatatoko. Kei nake kia ha mea e tohi. He na e tuku pe ia koe ha, he kutohi pe ia he toto moi ata mai moi loto oi kakai. O koe ke tohi e tauanga whafonua. O koe ke tohi. Koe tau tuku whaholo, koe tau hohoko tuku whaholo, o koe ke tohi. Mea pia tau tolo, koe tau toki ai ha tau tohi hohoko, ha tau chineolo chipe koe. Ka koe kai tohi ha mea. Koe ne tolonga mea nai lau senturi tai tohi. Kai ka ku whanonga hea, alo he manatu, puka manatu, tūkunga o he manatu. Moi toto. Hea pa koe mea whaofu ke hena. Koe mea whaofu ke hena, ano whakahu mai o tohi. He koe ke ha mea e tohi ai. Tāna ki pe office palasi ia, mo ko mitala whafonua, ai tala e whonua. Kai te ke aluatu koe pe hatu. Tō mai ange tohi e tala e whonua ke tau sio ki ai, ki anga whafonua, koe ke ha tohi pe hei. Ai sa to tolo pe ak fai mo ngai kongo konga he koe foi mea ia oku fufu pe aku tohi I ha tohi pe ia I he atamai he tūkunga e manatu mo puka e manatu tohi pe ia he toto pe tolonga pe ia oku whamana wahe ne tolonga nai lau feta liliu e uho liwe contents tu mau pe fuo ia o anga whafonua tatau pe mo whaunga o e whonua ka ku koe ke loa pe ku mau inga ta no pe ni ka koku anga pe vai a ko fia o tala no mai whakau lere koe ke pe a kovi ka ko whaambe kai ke fihi anga e tau whamau ia ta ka pau nei kai ke mahino foi mea koe ni aini ko tānoa kai koe particularity mo universality. Koe whakatapau ki tonga, ai anga whafonua, kai whakatapau e lao me konistu tone ki he universiale. Pia mahino e whaunga o e whonua me mua,
pe mahino faunga ko ni stutone pe mahino ena fehawaki he umea una fehawaki ai pe mo hu mai anga fafonoa ko anga fafonoa ko foi mea ke hea me he faunga o e fonua kimoa ko ni stutone mo hono faunga o ku ke hea me he anga mo ngai kupu ko ni stutone kai ke ko fafoki ato e wa ma Professor ko tu yung mahino ai konga ko ia ko konga foki e foi te fito i lao ko ia ko na tari ta tala no foki ke konga ko ia ma inga ko ono fahu ki ai ho ta wanga fa fonua ai ko konga le hono wa ko no ko no falere ko ni fai o glotonga I fale area ai ko no fahu ia ai tu I he whakataha toko ni ke nau hoko koe whakamau tangi ki he ngahi mea koe o whamau I he tawha aki whasosiare peheni. Ai o mahi no whoki koe whamau tangi anga maheni ai alu kia ngahi kesi hia, ngahi whai hia, ngahi kesi pehe. Ka koe ngahi kesi whakasosiare, ang me yo pehe hange koe kere ko si practice pe whoki whakau ko ia. I he aina ke tala noa ki ai ko ngahi hopo kere ngahi hopo I he mea pehe I hingoa whakanoa pere po mautofia o ku alu rewa ia ki he tui I he whakataha toko ni ke whai mea hanoa whangatuku ngahi hopo ko ia aia koe I konga ko ni ku oange rewa he lao whakapatonu a he lao fo o ko ni kulotonga abe ki he whakarerei ko ni abe ki he wharearea kulotonga iai o ku angereva e he lao tuhu I hanga tonu rewa e he konistuto ne ka tari ene whamone tui e tuhu I hanga tonu rewa ai mawhai o ku I he tui pia mo e whataha toko ni ke nau whai no whakamau I ai tawha aki koe ni ai ngahi mea whakasosiare koe ni mo ngahi palapare mapehe hange koe tala noa koe na ke whakahoko ko pau ke tari iui ke tula whare atu ai anga whakafonua ia ki he konistuto ne ka kai ko konistuto ne ki he tawanga fonua he ka bai pe he ka bai ale ta konistuto ne tariu ki tawanga fa fonua ai dodon ke professor ke dili mo me ko ta ui ak ta fonua pre anga fa tu fa konistuto ne ke pre anga fa tu anga fa fonua ia ko nga ka pa ko anga fa fonua mo ka ale konistuto ne ki moi ka ko nga ia hono o ko ke na hoko ko fa mautang Ia koe mea ia ko whanau, ko toe whamatala koe nau mahino rerei angeia. He ku tau whoki ki he mea koe ki mua. Na e to o e mea ko ia I he fo I liu. Pea whiri pe he tu ia whakatako ni koe whare I pe ia ki ai. Kai ki toe ha whatongia ia o pea koe kai ke whakamahino au pito koe whatongia pe whakatako ni koe whare I. Ka koe whakatongia koe e whakatako ni koe ki mua. He wafi hango fu, ne kai ke whare I atata o hange koe aho ni. Ke lo e taulongoa koe aho ni ke whakatako ni. Ka pau na e whakafoke uma whai koe whakatako ni ki he whakatako ni. I mua he wafi hango fu. E toi lahi ange e taulongoa amo e tau hano. Ka koe ni I he fo I lao whanganga koe ni mahino ho tānaki mai. Pe o kou pou pe se te au ke fo I lao whanganga koe na. He koe me he wafe hongo fulu ki he tauni. O kou tala noa mau pe atu pe e uhe wawao. He upalo parema ki he liriu ta mahino na whai he wafe hongo fulu. So koe me ene puranga koe na koe puranga ki mua. Hangi ka teona ke pe mai koe foi lao a hua kameriku muna. E whi lao kono no whakahu koe ai anga whawhunua ki kau I hono ki konsita he whakamaulahi I taime ku whai koe tau te ai. Foi lao whanganga a hua kameriku. Ai koe whi lao, te whito I lao I na I tari tau ko osi. Ka koe whi lao koe ni whatontonu koe ni, koe whakalahi koe ni. Kau tama koe ni, Ui anga koe ni ke hoko koe ai whatatoko ni mo tu I koe. Whamawanga tangi Ia koe foi mea aia.
koe fo i mea ea koe o ko fia ai i e fo i whakatonu koe ni ki e fo i tewhito i lao. Ai kau kama koe ni. Sene kei ke ulawe i ae mea koe a e ue oa. Ka koe tala noa mai koe na. He koe, o ke manatu i koe e ku whao e fo i whaunga pure whakatonu. O i whaunga pure koe ni i e tohi mai koe ai hoi ki no pere. Nau tala noa atu. He? Koe. Nau tala noa atu ka koe. Pea, whamea pango ia o pekia ai hoi ki no pere koe ia. Nau whao kai fo i lao ke me mea atu ke na eke whai na tō whora mo i tui. No pere lasike, ke ne toka e nonga mo i whi maari. Ka koe uktok whakarea ai ko no pere lasike, he na uwhetu utake atu au ki ai, pe koe haha ne lau pe te uhanga au awe fo i whaunga pure ki he pure anga koe ni. Ke nau whaha nau mea ke ai. Pe ne ke ne tāri mai, ta koe o kulotonga i whare mahakia. Pea toki ilo pea e wike ta ano tala mai tengetange, tala mai ku pekia. Ka kou whaapa ki he lasike o e ahoni, pe kou whaapa ki hawe alahi koe haia ku kau ki ai, i he kutoku whakarea koe. Kana e kau e fo i mea koe na, o whakahua e pure, sukti kai ki ta ano mo hataha e pure hanga koe na. E nau fo i whakatonu koe na. Ka koe fo i whakatonu koe na u whai ki he konistu tone ki he fo i mea pe koe na hanga to o koe te pare mai a ririo wa afe wa hiwa. O ku kau ai fo i mea koe na. I e ku fo i whaunga pure na ku hanga whakahua ke alasike. Pea o ku au pe hen. Na u whakakata tu au ke a koe ke o atu ia ke minister a polisi ke ave. Pe koe atu e au ke paremia. Ka koe na koe mea koe fia i uhe o wau i o tala noa mai. He ku mahina koe ke toi fie mau ia ke o atu ia e au e foi. He ko osisi au ke foi konga taha mea na ku hanga ai ke whakasisi a ke tau paro parema i he u mea ke he ia ka kunau sio mena tolu ke foi mea koe na. He koe mea ina e whai koe whakatahato ko ni a ena o toi hanga e pure hanga ko ni a whakatonto nupa ko whaambe ke tari e whare area. He koe kuhanga koe o sivi i koe me wafe hongo furu ki e ta uni o ku kau ia i he paraparema. Pa kou tui pe, o kou loto fie au ia mahalo e uhe wawau ko hata poro kalama hoko, ka pau ke whakaukau ki ai, e kou whaamu ke utala noa, he fwoi whakatonton whakonistu tone nau whai, nai ame ke alasi ke. Ko inga ko fie au ia, koe ke toi fie mau pe, nai fu ke ave ke tui, ko me kona ke fie mau ke toi au ke taha, ka ula hanga ton ke afio ke tui. Ka koe na ia hanga he pure anga koe na, ka mata kini mai he nau foi, whakatonu koe na, o ku toholoto mai he foi mea na ku ai koe ke alasi ke. Pa kou tui pe mahal koe ta poro kalama hoko ke whakaukau ke, o kou whakaamu ke uhanga whamatala i atu e ku fo ililiu koe na au ave kalasi ke ave ke ne afio. He koe ke toka ngā wea ke ave ke ne afio, koe nai whai pēhe kau tama koe na pakapau te nau toi whoki mai nau tau, o kou lawe au te nau whai nau tau o liliu, he ko mea kou fia ai, o kou tui nau o sisio nau tau lia ke he umea tatau nau sio atu ki ai. He koe nau whamoni mai nau fui whatontonu koe na. He? Te kai ke tau matu o to a tau tolu, ki he foi mea whakatemo kālati, i he u tapa ke heke, ka kupau pe ke tau ke i whanonga mo i tui, mahalo pe nau toi a tau, te au pe uange au, te tau alu pe tau tolu ke he u liliu kou whai ke e whaamuka, kana e osi, hange koe wafe hango fuluha, haka haha no ui koe whasea, ki foi sembo, te si i tau tolu. Pe hange koe lau koe a tāniela koe kia Nebukanesa. Foi tohi koe he horisi. Pe whihui e tu pe tāniela Nebukanesa. Kua fua koe pe au kuke maa.
Ko uinga ia ai foi kohi ko na horisi. O ku pehe ai foi liri ko he wafe ngo fulu ke ta uni ko wani mai ko fua ai foi liri upe ko mama tohi imagina mai horisi pa ko fia ko ha e por anga ko ni o nausio o lawe horisi o mahino pe ha ko au ben na mahino ina o vare lau to ka alai ta o mai ko ne fia ta ko guai be ka kai na lava sio ke ai ta ko ka taki ko pare mia mo kabinete pe ku fe unga be ka na to ko ke ta winga ke to ta na ke to me ke fe ma be ke va de foi fa ka i ka polo kala pe fa fo ke tu ho ko nga fuke ta i he tau tala no ko ni maho inga apito ko takataka halo pe foki profesa e ta tala noa i he konistuto ne ko inga he ku o ku mahino e be ka inga ko ni na mui mai he tu funga fonua lo au ko me na ta no holo ai na parte fit holo ai ta analyso pe mono tala noa i o os ta te foki mai le mai ai pe ho mai manga hi current event hoko fa politikare ta le ho aku ta alo pe mo refer pe ke konistuto ne e ma inga abito foki ai tala noa ko ni he ku ka konistuto ne i he mafuia o no fale ho ta pure anga ma inga abito ko ngai ne ko loto ke atu ke ai fa ka ko ni i he pure anga ko to abe ku hu mai inga hi pure anga ko ni ko na hu mai o ku yai pe a ki fe pakia i he pure anga pe mo ene afio mo mafai ko ku he ne afio i he o ku hoko i he nga pure anga ko ni ko tau situ a me wa pe a ki me ai o ku hange ko he ne asi mai o ku hange ko ke ilo i he takia me laine ku ngatai pe o ku ne ilo i pe takia laine ka ku na pe he o ku tau ki te ke ia te boundary ke ki taha tu fu lahi mai ai mawhai koe tu i o ova mai ke no whakalere. Mi no whakalere koe pure anga, mo mawhai koe tu i he state. Na aku lau hifo ai taha artikolo ai Tonga Independence. Ke artikolo ini, na aku mahu inga i he ku lau hifo i he whakaukau. I he taimi koe na aku lau hifo artikolo koe ni, o ku tala noa ke taimi koe na e whakotuu ai koe ai national intelligence ai tawhaako ni national intelligence ai whakotuu ia hoka mediku pa mo pure anga koe ni ko osi ko ngai ni whamatala koe ai ongongo ka wango ki hulu ia tupe i he screen ke whaha hawakai ki ai o ku mahu inga whoki ke whakahoa ki he konistutone koe ni o ku whai ke tala noa aia na e pehe i he whakaukau o ku ase tu ko he screen ko ngai na ko loto professor ke ko hinga ko hanga o atu ai foi whakaukau ko ni ke whaha ki wakai ki ai aina pehe i hene whamatala ko ni ai ongongo ko ni i taimi ko na hanga ko huaka Ameriku mo ni administration o establish of whakatu ko national security mo intelligence unit i tonga i he taimi ko na nau pure angai na whakaukau hange ko whakaukau o ku ko whakaukau lele e ni ke malu ko whanua ko ngai ne whakarea whakaosi ko i palakalafi ko na ne pehe ko hange ia ko ha whakawhetau ia ki he tau konistutone pako ne uhinga na he palakalafi honoa na kai kia halau na kai kia na kai kia abe ki whare area ki ti peiti pena e kai kia whai ha commission mo ene afio i he fo i whakatu uko ia o national security mo intelligence unit i he ne whakakaukau rewa ko ia ko hangi i he whakakaukau ko mo ongongo ko o mai ko ni ko taha ia ngahi pe paki ko ngahi mawhai ko ngani ko hanga ko o atu ko koe pe oku malama ke hoko hange na e kau mo issue ko ni he issue na to fola ni afio to ko ni falala pe me he woka miliku i he time ko na over to ke boundary ko me ai ai tafa aki ko ki muri ko me ko mafai ko ange ko ni studone ko tu i ko ne fai ai mafai ko ia
ka kuhangihangi i he ongongo koe ni, na e whakahoko ia e pureanga ko osi, a e nau tolu pe ia i he mawhai au e pare mia mo e kabineti. Ko ngai ko loto ke eke atu ka koe pa e profesa. O ku kei fihi pe ai mawhai e tui, mo e mawhai ko ia, i hono whakalere he pare mia mo e kabineti e pureanga, ko hai me te taulawa ai ke ua te hoko ngahi mea koe ni, hange koe hoi ongongo koe ni ku o mahe wikeni, e he newspaper koe ni tonga. Mahalo koe tapolo kalama atu ki mua pe he lere mai koe ni. Nā kutala no ai ki he u ke kau pare mia he. Atu i wano, Samela Crispo hiva, toke tā, whaiwhekau toke tā atu ane toa hua kawa me iriko. Pea, nā ku lawe ai, ko tui whakano, mono pure anga, me angai tatau ia mo pure anga koe ni o toke tā aisa keke, ai anga e nau whawhi angai ki he whonua pea mo e tamatu. Kei kia haparo parema. Kei kia hato keke. Aia, ko pure anga e ua ko ia ku ne tala mai rewa ka tau tolu. O ku malawa pe ia ke ua ia hato keke. Malawa pe ke whelotoi pe tu ia mo e ongo pare mia e nau whewholofola ia. Sai. O ku ikai kai malawa. O ku malawa ku whamoni e pure anga ko ni mo pure anga o. I talo e ose ua whengofo. Ko ingo pure anga ko e tolu i loto. Samela Crispo hiva. Te keia hane whakawhepaki ana ia, koe whaka tu whakakau hange ko lawe ki moa, na whakatu whakakau, pa tahu ilo pe tau tola Samela Crispo hiva, mo e whikau pea uia mo ne whainga tō ana nai hau, aki e ia i he teke o e dirio. Ka koe taimi nei pa e mia ai, ki whai pe Samela Crispo hiva ia, e ne tala noa tatau pea, koe u tala noa pea na ne whai koe ki moa, mo e ne u visone, mo ne u whakaam. Ka nei te kaike ne hanga e ia o whai ha mea hanga tonu ki he tui, i he taimi na pare mia. Fotutu e ia pehe, fotutu e ia pehe koe whoilao e whiha ono. Ono, e kau e ngai whoilao na ne ngā ue ki ai. Mo e haha ne ngā i tala noa, mo i tala noa e patoa e nau pure anga e ako ia, o makatu ngai hono awe e sea foko e whare area, alo no pere tui waka. No, ne awe koe ke ne awhio o veteki. Kana te eki ke whai e Samela Crispo hiva ia ha o mea hanga tonu ki he lao mo e koni stuto ne i tua hanga tonu ki he tui. Pakone veteki he tui e pure anga, ka ia ne toi whahinga lau kovi ana mo hane ai hoko atu ki he tui. Nei ki tala noa pe ia he uto tonu ko hinga ka noa pe ni nau i tonga ki tepi ka atoa e foi ata mai e mea kotoa pe pea umata. E whai Samela Crispo hiva ia ai umea nei whai e hua ka meriko. Porque ta wau mai koi kia whai whikau toke ka tuene tua. Ke ta mai ana e side step holo. Ma koe fui rea pe koe ngā ki na heke ki he. Heke ki he. Pe koe ne whatawhaaki ki he. Ki manga ki he kai lipulu ki he na pe he hanga i tamako ia. Ta tau pe ene saiti holo he tui mo ne saiti holo me patoa ki tua mo ne saiti atu ki he. Tap moia ko ne pe kia. Na hai pe ne ngai ngā uelele. Ka koe kutala noa ne kai kia hane mea nei ne whipake mo tui ke ne hoka i atu e tui. Ko hua ka meriko pe na ne whae mea koea. Silo tau tō lue o mea koe na e kamata tesi. E hua ka meriko. Pea na e hau pea o huki tua. Ne te kei ne hanga i lo e nunu a koe ne whae foi mea koea. E osi ai e ne whatungia e kipare mea. Ne kei ne hanga ia i lo. Ka koe fui hala whanonga ia koe ola ia kua pau ke hu ia ki tua. E kei ne whai ea mea koea i e whanua tu i whakonistu tone. Pea moe tu i ai ho i no pere. Tu i moe ho e ki no pere o nau pure i kakai. He kei ke hao koe ke whai e foi mea koea i e tu ho ata ala.
sai ko hinga I ku tala noa e u hoi vavau he ko fi artikolo ko na o fra asma ke te au kau he artikolo whakatu ka makilahi o ko sio hifo ki ai I u whakarea ai artikolo mo ne tukuaki a hua ka meiriku o ku koe hanga i whakamooni o ku ne hanga tukuaki a ke ai a hua ka meiriku ku ne ngā hoe ake fo I rea koe kū fuma mafa au pi hange ku tāno o si whae hua ka meiriku e umea na ne ki hanga ia tese mawhai e tui kana kia ha mea ia he ne te si e asmai ka te au ko ha ne ku I ai ko nistu to ne mo tu ko toksio ene foi whakarea ko na ta ku hinga whakatu tā make a artikolo ko na he ku tala noa ki he tarisone o ku tala noa ki he tarisone o ku tala noa ki he mea o ku te eki ke mahino au pito mai ke ne lava puaki mai ai ku ko foi rea ko ia pe mahino ke ta makana ko ila a me a te vita motua fa alange lo au fa na alange to tonge polo kalama ke alange le ai ke matala noa alange lo au ka o lo ai maxim na ka ko ku se fuka ki artikolo ko ina o ku fu tu ta ma ke abite fa hinga tohi pe he ki eik pare mia malolo nengo ku tala noa pe aku ya ke ngahi to no a ka meiri ku tatau pe ma ku to tala noa ki hapure anga ka ko no fai ko foi tu ko ki pe he fefeka pe he ki fonua I vaha ai konistu tone mo tui mo eik pare mia o tu ko ki ko u palani whaka puri na ne fai ke ku pe ko ku I fonua o ku ne ilo masiko e na e te vita ai whamatala ko ke ku pe kai he ko foi whakatu ko na National Security Unit he ku wakai ato aku o ku whakatu ko miti pe ai kau pare mia ki he mea o koe ke toi fie mauia ke au mai e finangalo e tui ko uhinga ia koe ne whai ai fo I riu ke nau whakatuha o ko miti pe hena ko mea koe ki hane pena e ave ke he tui koe ki ka huilo e tau tō ko mea koe ke pe hena e whakapuri whakapuri na tau ilo pe ki ai ke whakatu e National Committee koe na ke Intelligence Unit ko he mea ne pe hena e whakapuri na nau whakatu nau tō luia he tu a po kai ke ilo kai whanua na tau nau ilo ke whakatu o mea koe tene hanga o whamatala I whē ko hae u whamoni u ne mao na ai ke whai e kū pe koe kū e whai mea koe ko ha kū ia ai whakatu e whai National Intelligence Unit pe ka pau nei te kai ke awe ke wharearea te kai ke awe ki he tui o ku fia mao ke awe o ku fia mao ngahi komiti ko tō pe u whakatu e minista mo pare mia ke awe ke wharearea pe koe awe ke tui ko e namna u whakatu komiti pe ko pau ke tau hanga execute ko toa mai ke tau taaki ko toa mai ke lava ke fu toki tua ai fo I tuku aki ia me a koe nai whai. Ne ke whakapuri o slavea pe ia ai o kune ilo whakapuri na tau ilo katoa pe koe toki mea ke heia ka pau ne koe poi niu pe he na I kai ke ave ki whare area ka koe pe he ke ave ke tui o kuwhia mau ke ave ha komiti pe he ke finangalo e tui ke ai ha Intelligence Unit o kune ilo e mea ko ia o kune ilo kai pe Intelligence Unit ia ai ami
Ko me apea pare mia ko ne fia ai he malu ai fonua fal. A mia ko na intelligent unit no fo pe ai ko tu ia ne ilo ia me ko to through he intelligent unit ai ami. So tia. O ku whakatu tā maki e ku nau hanga lau e ati koloa ne pō ko hanga o hake. Ko wara e kusiaf ki ai, pe au whakaava haka sio he whoki ai ko te vita potu lau. Pe ko ku ki skip through po koe pau ilo ai ai tōro no whawesta polo he ati kolo. O ku tōro no whawesta polo he ati kolo he ku i kai whe unga e o mea ne ngāwe ake u lea. Ka kui kai whe unga ake ne whakamatala i aki ai tarisone o e fo i tukuaki i koina. He puke atu ia, ka whahano whakamau e mea koina, tukuke ka pau kune mau e mea kotoa koe te kū pe koe fo i kū. Hono whakotu e mea i kai ke tala ke whare are. Koe whihai mea ana hono whakotu, e puke ka atoa mai e u komiti na e whakotu ke tau whakamau i ai koe tarisone ka atoa. Koe mea whake e whai te tau ai e u mea pehe. O kui kai ko hatoki mea ai. Ka ku fu alu ai tuku aki ko ku hinga ko utano ka pa ku moni ko mea ke he moni ai ne mau e u whamatala ki ku. O pau ke ne o mai ai whamatala ki define o ku. O hanga whaka uhinga e ku mohono whamatala e fo i o wau ko e ku. Ai ko whamatala e mo ngau e ake mamani ko toksioni he ku. O ku behe hono whamatala e masiko na. Folahi mai ene information ni ke tau lau pa te tau toki ofi atuai ke o atu hatau whakaukau pe mo oni pe koe ku ka koe tarisone na une ai. O kune hanga whai e fo i tala noa ki he tui mo i konistu tone mo e lao mo e eik pare mia i he whahinga rea une ngāwe ake he atikolo koe nā. O ku fōu whakatu tā maki pe o ku whakairi fia ka koe whehu i o ku pehe pena e pehe ai me ana hoko. Pe i kai. Kai kia ha whamoni me ai mene ta kone fo i tala noa pena koe hae ne u whamoni. Kone whamoni e tala mai nai whakotu ue mea o i kai tala. Koe ka whamoni reke tala ke tu i. Koe hae mea he lama kone sutua nei pau ke tala e whotu ha National Intelligence Unit. Ka pau ka mea pehe. Ko step uaki e tun kene hanga ne tun kene folahi mai ai u fax whakala mo whakakonistu tone he ki whakawhiofi ato e kuta noa ke mea kuta noa ke ka kou whakafoki atu e oewa Malapito Professor Godu mahino e whanki i sukoi a kwai kia e tala noa i he tuunga koia ka koe Professor nga ko ta taimi he ahoni koe ko tu me mahalo te taki foki mai o whama apopo e ta proklama ko he ahoni a te u tukot pika te koe na kua ha mea ku ke loto ke whakakato ake ta proklama he ahoni i he konga koe ni ku talawa tala no ai i he anga tuu koe me whanki i lao i whale area ku ta au mai ni ki he ngahi mawhai koe ia o i kaupare mia mawhai e tu i pe mo i artikolo koe ni ku tuku mahi i he ane afi mahalo na e tukuange mai e artikolo ko ni ke whahawaka ki ai. Ka te ua tuwe whainga maari e ko ni ka pau ka mea ke loto ke ta whaoski ai ka ta toki hoko atu ta proklama hoko. Mahalo ko whamalo atu pe ua e wau i he ta proklama ai whainga maari e whai ta proklama na ke lava toko whai o mo whai to tolo ko nei wau o whau pita ngā ue ko ia. Pea kou whamalo at lava ta proklama pea mo ngai whai ui whawpik. Ko mea whaas kou whia lawe ki ai o ku toa a o ku loto i e foi artikolo koe ni i kai ke lahi a no whakamo o ni mo u kupu lao mo u kupu konistu tone whakatapau
Koe taimiko o te tohi ai haati kolo pehena, pe te omi effects o folahi mai ke nau hau whakataha. Kai koe te whakakaukau. Koe angaina e ne whakakaukau ai masi koe. Ka pau koe ai ha ngahi whakamooni pau. O mai mai koni sūtone mai ukupu lau ke anga no whakotu ha whahinga intelligent. Pe koe whakotu ha whahinga national intelligent, pe koe national committee. Hanga folahi mai, o ganoa ka te rita. Pake folahi mai ai umoni mea o ku mau i e hua ka meiri ko foi whakotu ko na i he lao mai koni sūtone. He koe uwha matala ko toa kona foi artikolo, o kui kai kia facts i ai, kia te au. Pe o kui kai kia kupui lama koni o kuke pehe pe ko fe paki mo koni sūtone, fe paki mo ne afio. Koe ha ai kupu whakapatonu ke hana whakotu o ha national committee pe ko national intelligent unit. Hanga o mai ia. Peke whakakaukau lele mo ulea o te ngawe aki he te tohi pe ko e te rea. Pa te alo kumi ke maho nau uhinga, pa te toki hao whai ake te tohi. Pa te tala noa ak whakataha moe o mai e u facts, moe o mai ai koni sūtonu moe lao. Moe toi ngahi uhinga, ki ha ngahi keisi pehe kua o si hoko. Imu ai tonga, pe imu ai mamani. He kuongo koe ka te au e uhe wawau. He kui kai fe unga tuku aki i, ke whai ake tuaki i fe wheka, pehe ai eik pare bia mālolo. Se koe mea koe ni he vons. Sai a bite tuku aki e kau ka mana nau tuku aki pa nau whamatalai pa o mai huinga pa mai whai poini, pe na tau hau whakataha pe tau tolu moia. Whakafoki whapeni e tau no foku o mai e whai, ongo koe ni o tohi mai. Ka e whakaprofesinare au pito. Ai whamatala e masiko ni mo ene tohi, mo ne ngawa ke ulea, mo ta au maha facts, mo ta au mai lama ko ni sūtone. Ka ne whai, ko mea nuku ui ko tohi o ngongo whakana whala, o hiri whakia he ea, kai kia maha mea ke tau sio kia. Peko whakatu tā maki, ai whai ngā whai o ngongo pe. Ka pauna ne tuku mai e u facts, peko mo ni mea kua mau. Folahi mai mo la mo koni sūtone o fe pake ka whakatu he pare mea ha national committee pe ko ha national intelligent committee unit. Ne hanga o mai mo uhinga e urea ku ne ngawe aki. Whakawhiwhisi hono o mai e urea ka māngoa pe awaloa loto. Ka honga whakao se ko pehepe ku. Koe foi organisation na os whakatu tu whakakaukau pe koe assassination, pe koe whakapongi o tu i. Koe uhinga ia mea koe ku. Koe ku, ko hono akahi ki tua ai taki, pe ko hono whakapongi, pe oku mau ai hono whakatu tu u, pe oku mau e palani, pe oku kamata ke asi mai pe apuri. Ko me taha ke ne toi folahi mai. Ko fefo i teu ku nai whai ai ke whai e hua ka meiri ku. O ku ne hanga kala mai. Ko fuki ne kala mai ea. Kala mai pe ko ngā ko whakatu e mea koe te a fō isa ku. Ko kia ku i ai. Ko no ata mai pe ona. Ka kou whamalo atu. Oe wa. Ka ke ui lapa ka haa response a hua ka meiriku ki hen. Ka ke tau siu at pe tau whanonga. Na ko smau ka ato pe ume ai ka ku ki fufu pe masi. Toki ri maa mui. Ka ke ko o whalaiat o whait ka motoru mo mea mai. O whatu o e wau ka rato ki lea. Mahalo bito, Professor Whamalo atu he lava koe e ta polokalama i he ahoni, tu whunga whanua alo au. Ata toki si o hiri he wike mi heni. I he ta polokalama hoko. O whatu, Professor. O whatu. Whamalo ate ka inga i he lava koe ke mo kau mai, i he polokalama koe e tu whunga whanua alo au, pia mo Professor toki ta sosio laftani. I he ahoni, whamalo lahi atu ke te motol, pia mo e whawhia te peke ngahi polokalama au toe,
Ai ko e programa hoko ai o noa nusilani ko e whatwhanua fo o ia. O te ki mahina mai taimi ai programa ko e tua te lavlavu ki a honi pe ko pongpong. Ko e a pongpongi ko e taha hoa da pongpongi ko e whawhangu o Sayone ia o ku whahoko atu i he taha hoa da pongpong. Ka mo mea tau toki whilongo aki i he taimi ka hoko mai.